potpuno od roštilja, bacanja opušaka. Akcija će trajati do novembra, a pošto tropsko vreme opet kreće, treba voditi računa. Nenad Dobrić već 2,5 godine radi u dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Njegov zadatak je da upozna građane sa opasnostima od vatre. Mi njih upoznajemo sa opasnostima od požara i upozoravamo ih na opasnost koju mogu da naprave roštiljanjem i nesavesnim rukovanjem vatrom. Bilo je svakakvih slučajeva kada smo pozivali čak i policiju da daju podršku, ali to je mali broj slučajeva. U većini slučajeva ljudi su dobro namerni i odmah ugase po upozorenju i izvine se. Zajedno sa starijim kolegama svakog dana obilazi Zvezdarsku šumu, zelene površine Mirjeva i Stepinog luga. Građani koji tu žive navikli su na njih i drago im je kada ih vide. Obilazi, ali kasno. Nekad kasno ne naloži se, počne da peče meso i onda ko ne dođu i onda pistera i ugasi vatru i tako. U grupi je 5 vatrogasaca. Cilj im je da izletnicima koji pripremaju roštilj na otvorenom ukažu na opasnosti. Na svim ovim obodima postoje table, međutim nesavesni građani to ne poštuju, zatim da ne bacaju pikape na otvorene ovakvu površine, jer suva trava lako može da plane i naravno može doći do katastrofalnog požara, o tome ne treba čak ni pričati. Obilazak terena sastoji se u tome dolazak do određenog broja građana koji prave roštilj, odmaraju u prirodi ili tako nešto slično. Roštilj koji je zabranjen zakonom na 200 metara od šume. Međutim, mi kad dođemo, mi čisto preventivno delujemo na njih, upozorenjem građanima po članu zakona tom i tom, sada mi objasnimo im, oni to poslušaju nas u većini slučajeva. Svakodnevno patroliraju, upozoravaju građane i štite ih od posljedica. I njihov trud i rad daju rezultate, jer kako su nam rekli u Vatrogasnoj brigadi Beograd, nisu skoro intervenisali na izletištu. I mi im želimo da imaju što manje posla. Evo, u studiju nam upravo ulazi naša gošća Visenija Tereščenkov. Dobro jutro, Visenija. Ona je magistar mozaika.